I kublaya pivoro ki pralog ki wasnyao suk wo up yiki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wa tynrah ka Kari ya wi Chipai ha Shillong hadu wa yabbat upali hawakam te kamon pertuj uni Chipai we to uwanay wan te ton up yegani ka kubor hadu wakut knang wa yaw tip iye wasakhyat te chwa wo sedang ichiki kubor ladam pun muda piu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa emhai tu khanang wa yo pten chho piu yo yigi kubor wa thame te ton sedang ichiki kubor ha iwi ne ije wasnyau si iwada jian nin kasngi hanong ba Shillong hei wada Khlaad no uwi usaheb Chipai namo u army officer hadien wa chah tynrah dushman u hakawi ka Kari Scorpio ka waspit lakam cheiwan hi Ya uni usaheb Chipai datip pertu ya okam uramesh rathor weito uwada pos ha Shillong. Uni usaheb Chipai da chah tynrah u hakati ka Kari ka wadaya klemakor hei por walai kejat u yaw lai cha office hei por kam wasan waje ijan met. Hadin ini ijia uni usaheb Chipai da manso jor u weda kilibo ki ya u cha hospital tang wada Khlaad na uplikat wadang mu hapo isumar neiti iwa manso u. Ya kale niem wakado ne benta uni Chipai daule hachnong hi u haghanau Sadulpur Churu district ka jilla Rajasthan Jaipur men step kasngi ka khat phra tarik ubnai wakhat wi ar haja ar po ar kamte de kit no ye imet yap yong o cha Jaipur ne kasngi ka khat nyau tarik ubnai wakhat wi ar haja ar po ar ki Chipai na Guwahati de pentip kile wa ukhon yong uni usaheb wa yap dang psia ne join Chipai wadu namo dang dep join National Defense Academy wadu te hadu kat once nyawar aya uni Chipai da do upli ye mensin wa koridor yong odu na kida wa ya Kari klemakor ki bro hei wa mtip myu chna bru de ki da tynrah ki kat chwa yo te I wa ulai suk lai san upoi suk poi san upli chakmat ublai we yok san yak san chang wan u ya ka yung ka sem ka yong o yo yo ki dei chai dei khia dei man khi man khan te du ki ni don hi khuble chibon